Robotniki Kulatransu počali štrajk pred 3 tyžňami, pretože už 2 roky žijú na rubcu egzistenciji. Živimo kako se ko snalazi i ume. Od roditeljskih penzija ili eventualno ako ima ko dete da mu radi uz pomoć dečjih plata ili eventualno penzija. Živite vi sad 24 mjeseca bez plate. Ja думам, že tu veci nadinjet. Znači, Kulatrans jednostavno prepadnul skroz. Včera autobusna stanica odblokirovana posle dohvarke ministra Vulina za štrajkatskim odborom. Više smo nego zadovoljni sa sastankom s ministrom Vulinom. Sva naša očekivanja su ispunjena. Sve ono što smo tražili od njega, što smo želeli da čujemo, čuli smo. Ministar predložil da skeljo varijanti rišovanja problemoh. Jedna z njih to vyplacovanje odpremninoh, kolo 300 evra za rok robotnog stažu. Socijalna programa trebala bi biti zaprovadzena po konjic toho roka.